Moj dan u školi se razlikuje od mojih vršnjaka po šećeru, jer oni jedu sve što žele, a ja trebam prvo provjeriti šećer i nazvat mamu. Pa moja baka ima dijabetes tip 2 i onda smo, kako je došla kod nas za foru, mjerili šećer i bio mi je 11,7 na tašte. Prijatelji u razredu trebaju znati dijabetes o tome da ako padnem u komu, da mi znaju pomoći, da mi daju neku čokoladicu ili nešto, ili ako mi nije dobro. Smijem još čokoladu i slatkiše, ali si prvo trebam dati inzulin i provjeriti s mamom. Pa škola se organizirala tako da učitelji su educirani za rad s tom djecom. Pa Danijel je odličan učenik i ne razlikuje se od ostalih učenika. Aktivan je, razigran je i često u potpunosti obavlja svoje školske obveze. On nosi svoju marendu od kuće, a budući da pohađa produženi boravak, on ruča kao i sva ostala djeca, samo što njemu teta kuharica izmjeri obroke koje bi trebao konzumirati taj dan, odnosno količinu. Evo, ja kao trener našeg Danijela, tu sa košarke, mogu u svakom slučaju pohvaliti njegov angažman na treninzima, njegov pristup, njegovu ozbiljnost, što je rezultiralo i jednom velikim njegovim napretkom u košarkaškim vještinama. Učenici sa dijabetesom su slatki bombončići svake škole. Da su potpuno jednaka kao i sva druga djeca. Znači, oni mogu sve, apsolutno sve.